Tipramotha Uttar Takma Village Committee ni Shakthar Mumbai Khlaijak Maharaja Bir Bikram Maniko Bahadur ne Asaimani Shalpandawo Narwaya Okrange Manjaka ADC ni EM Ravindra Devarma Potishori Drovgate Hatiwo Luaji Zak Arshali Maharaja Bir Bikram Maniko Bahadur ni Asaimani Shalpandawo EM Ravindra Devarma no Karibu Manjaka South Zonal ni Chairman Narayan Riyang South Zonal ni Joint Chairman Horendra Riyang Tipramotha Party Central Committee ni Vice President Gaurav Mukh Chaudhary Shantri Bazar Tipramotha Block ni President Roshanjit Riyang Shabrum Political District Committee ni General Secretary Joel Riyang Te Bishondra Mono Sub-Zonal Chairman Ranjit Riyang Akosong Chini Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur ni 117 Bhart University Nyaka Asaimani Salno Uriprawino Tini Uttor Takmasora Bishini Chini Bishini Jara Monitoring Committee plus Oro Jara Chini Leaders Rock Borni Khapurma Bai Ba Borni Saito Mumbai Tini Oro Kurui Nukung Bisheskai Chini Buma Songno Jara Boyos Korongno Tini 130 family no Oro Rignai Tini Rizaka Abo Chini Bubagrani Asaima Salno Mutu Naragino Omahai Mohan Biktironi Asaimani Salogo Sung Kobama Zaganogo Roktodan Kayo Kono Zagankai Tamanebono Shikadan Ru Kotabuk Tinoro Je Bostrodan Omo Kasha Dormo Boklayo Gawan Bagay and especially Borok Tinanoro Koburka Kija Pai Manza Padinai as a editioni EM Hijabe Bruno Committee on a Bela Belakan Hambai Tinango Ota Fusarobo Taibo Market Samu Kahamno Taibo Kanyaningtong Kamini Lama Omai Katar Salo Kamini Lamas Rogo Oron Hospital Chini Rugirono Kuti Chariwoi Kabang Machini Bazarox Sab Sutra Kanyarok Kurirono Subanarok Amtirok Tebong Bakau Paitong Angison Tanabo Diayo Pandao Maharaja Bir Bikram Maniko Bahadur ni Asaimani Shalnaragi Amsini Lukrong Bagzakhat Ignai Shantri Bazar ni Shumi Bikram ni Koktum Chini Korang